ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮದವರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬ ರಂಜಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾಳೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. जी सर, आलम इस्लाम को और खुसूसन हमारे भाई बहनों को मैं रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। रमज़ान एक बहुत ख़ास महीना हुआ करता है हमारे लिए, क्योंकि रमज़ान के मौके पर कुरान उतारा गया ज़मीन पर। तो लोग अच्छी तरह नमाज़ें पढ़ें, दुआ करें और आने वाले जो MP इलेक्शंस है उसमें सबका खैर हो, उस तरह से दुआ करें और सबको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। शुक्रिया।